Ningkan potrok plengget apita lang tibuk PHE lang raratum imu ta junlong lelang. LYDC ingdeng plikechok mahang kethekarni katalon. Tinjika arat pen Karbi Anglong life apan kurwang tu kapajer. Kardom Adap Abirta kethadabang nilisami velenrong parpi nonar juikta birta angton pen. Borjan constituency lang tibuk aru arong along water supply scheme ratapan panong ponsi kijun alang ki messenger pan kim rang patang ponlo. Bonta rata hin pen labang so WSS alang ejoita kijun long abelang. Labang so arong don pharoi sirakri phodu setami arong kijun alang avar sai matsi habi. Lapen sarkar pen nang kapali avar sai hem so hem punon litrin so ahem punon towar punon thangta chudeng dunlong le pusi hadak rong asar nang ningjidun. Lasila bangso rong arada pansetami sarkar pen akirap lapen ladaki pontang PHSI campaign WSS alang ratapan mathapon rakimesen alang pajun ponlong je phansi rat pen kachuning ripadupon anpar le bangso WSS alang junlong lebom lang puluti kitang tang ahem along asonamung nang hengno bomlo lason si arpong ta krep lablo lapen bapsi tiki rong ason si mandetlo lasi prabjen pen Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum lang pangching ponsi kemeji. News Desk report Karbi Anglong live. Enisia towar JNKB kedamtang surhinira kresi along e ke sompon ningkan nerkep lenget anta mesen iksip atowar kacileng longji kalisi kapatang te towar kewak langbung lang plet pensi kacehelat nang penajok akisung kaning ri cimin joan pinlo. Baithalang so hamren pen khanduli kedamtang surhinira kresi ningkan pen ke klempang chengpon det api non puarni anta kapetang te det breakjam akisung jutune det khangjanglo. Harlong bok roy lok kachehilat nang si aningkan kapang thang nang ajok hamren ke West Karbi Anglong district a hempi puoi phit setame ke wang kapang kreatum si ongmunaklo West Karbi Anglong deputy commissioner asai hemalong NEC contractors political leaders lapen rat angbong batai chingwai det apita towar kapatang ji alamawe jangmi pochik lo an ke patang eji polam chakachipi komentua jangmi aphanlo surihini ra kreser kep abang mah mate surihini ra ingkoy abang lo jongsi surihini ra kreser kep ajang mi abang pulote kodak lo towar ketang kedo la towar thai no pane jok mane gari hormuka thang akesung somba domawe dolo la gari ka penan hino lo le bastu na ke kang hor ta sarkar source tame puthot pichu thede rasante none kali pulote la sonse hala sarkar ga chariya tumle akka majam aseng sonang pilo puai fisita hala kontraktor tum yongsi ki klema mo wang we pulote ange sarkar ga chariya tum si soto wara phan gelang ledet nang naklo ba department sorta botnam nang naklo la son la ha sobang ne liga chindu na tengke ha joyram lang cm ke chohut sila bang soto wara bangke foundation ke le lo 2011 nang put pen ke kom se kom pining aning kaner kep lo ke black topping an bagat tang et nang poba tang et pen ka henu thu jayan ta chelon lo ke sumana de non hejong deputy commissioner asai hemalong mai kapadua hutsetami nang keleji chitie chiklo angbong radaphan mesen atowar kachela longji angthek paklang nangji pura apor ke hotpon padolilo ya ke hai tu la towar legwar ke do joy ne machi a spring nang ching lok la pen hala bearing hai hoi inghan ge jang por la hai pon man hin no dak ma dak si pada passenger no man ta dak si sun erlu ola la passenger gari si kahin ola o passenger gari bus no na matang le tum kachalat mong kosong den ola akili to war kahin ga to war non mat kahin no nai gala block office pen la tika dak hello hamren pen boitlang so dak la hello kahin no nai lo bas ka solai ji khan la pen gala kisu ki un ek pon ji towar ke pon ke wan la phan sung pik lo alam chakke duo anlo seta rat ke harlong bui roy atowar si chileng nang bomlo News Desk report Karbi Anglong live Lumbajang Youth Development Committee ingdeng pli ke chok mahang ke thek arni pini dipu club along si talon ponlo Adap apor pen sai ajai megdeng si LYDC amai phu dhanrong phar ari deng pen si lama ing thurlo la so phi rat amai pi kapaman ahut
mai phu dhan rong phar pensi mai che pahem phu pon bang so ing deng pli LYDC am hang ke thek amai long lumba jong VDC chairman Lawrence Rong hang aphan alohi sar po aman pekpon kachupa ateng pen phapang jang alohi aman pen ward number sir cap ward commissioner chatratiron karbikur pho amai pen kalasi hanse babutiron atum pen danglok ongdung aman pen ki do tum chutong dun Rada Mailong VDC Chairman Lawrence Ronghang kaning ji atengki Karbi Akai kapaching thurji long nili dhoram rachari pate thela pen kidam tang ASDC kanchas di komahut Karbi Akai angbong aki ek akilok kachiputot ke paprang dunun elo lasinona kaya hut kaching hon lapen kachirap kachitu abangsi pathenang popusi VDC Chairman Ronghang asangho ningje Ini kumalang si kidam tang ASDC pen kaskom busela suhut kachipupu ASDC pen kaskoma aniti hujang si itu ulang nonta akila jang si cipu ponang kurente ini tum karbi mate alena khai mate itu malang relong ta komentu si kacilaun pun apusi nili nang itu apan mate nang itu athengu ta nili la jayang tum doratu ate nona khai ge kaci thengati chogya por kalilo kaci sortai por kalilo lapen kaci patti dia por kalilo Dipu pen camera person Sarjip Kathar pen Rosan Hanse Karbi Anglong live Ningkan krit roksi ajak ki junalang avar sai katikuk angbong parivartan asorkar pen linjika arong aradaphan kisung anghor kapejok labang so rong lake linjika arong amuhor inglong ahavar angbong rong rup kiseng rong barim tektik labang so rong linjika laso rong aphan lakhan nerkep hamren constituency arlualong si kaparlop Pinpur me dongkamukam pen hamren an kewang an parta hamren pen dongkamukaman kedam ningkan krit roksi ajak sorkar aphan towar kachulang angbong khuli ipum ke sok pen an ipu kachupa menji aphan linjika arong arat chiturok labang sorat kisung alam sorkar aphan klardak abirta kapachini ji aphan hamren pen kapeklang Karbi Anglong live channel pachetak pondo parivartan asorkar kewang pen pini labang so arong arat kapalang hedim sorkara hinpen scheme deng ponsi hadak rongarat pen Karbi Anglong live aphan kachuru kajirpon hamren Karbi Anglong live TV channel atum hanta mi choro Anglong live channel apkereng verji phan itum linchika hin kanta jurjumi pipon antu se pareng nang kan saru ning kan suri pad Pinpur me labang so lang helong don thom kep arat atum rong penachar alang he hidi pangkai lok Wai phet seta ke cham kang thi la pen chutun chudang aphan labang so lang he pensi a ove long pen pinyarni anta kapalang he theklong dina linchika sorlo haklo nilitum linchika alang he bang tor piak tu chingnu chingchi aprang sung pilo bonsitame la Karbi Anglong live tum pepar sepak di konten nona mate nona bang ke kulang hina bunai labang so rong aphan der chat apor seta sorkar hin pen kirap ki pithe kapot Karbi Anglong live pen chorolo News Desk report rongbong terang Karbi Anglong live hamren Adap Abirta bangke lapan sikang toniglo demi thakmi kardom